Иле телеканалында хаберлер студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімтаги тақаға бойле мәлумат. Қырымны сунен темелев меселесі чезілі башланды. Оның үшін бұл мевзуға бағышланған күнлік брифинглер кечері ілмейджек бұақта Жүмхуриетнің мескен коммуналь қожалық везерінің бұрынжы муавины Максим Новик хабер етті. Бүгінгі күнде ең ақыр вазиет алуштада сақланып қалмақта. Bazı bor meseleler aluştada saklanıp kala. Yani şimdi anda suv yedekleri azca. Onun için aluştada grafik katıca çalışa. Anda suv tek sabah ve akşam berile. Aluştağa içileyecek suyunu alternatif menbardan berecekler kurort şehrinde vaziyetini doğurtacak. Plan yanında tızıldı. Bu hafta Aluştağa suyunu Yalta şehrinden geçirmege yardım edecek kompleks işleri başlanacak. Sürgünlük kurbanlarının anma konu arifesinde Bakçasaray rayonun Söyren kasabasında yerleşken memorial kompleksinde talakka geçirildi. Munda studentler ve faal yerli sakinler yakı kun temizlik yaptılar. Tafsilatlar Lila İslamova'da. Bakçasaray rayonundaki Söyren memorial kompleksinde talakıga toplanған faaller ellerine kolçak, sıpırkı, kurek ve diğer temizlik aletlerini alıp işe başladılar. Ahmetjitli Eşref Hüseyinov mında birinciler sırasında geldi. Onun fikrine göre böyle aksiyalarda iştirak etmek her bir adamın boyun borcudur. Hepimiz bilemiz. 18 Mayıs Kırım Tatarlarının sürgün etilgen günü. Onun için biz memorialını açılışına hazırlamağa niyet ettik. Mında kelip temizlik yapamız. Yer dülber ve temiz olmak gerek. Adamlar buna kıymet kesecek. Gerçek açılışka uşasın. Meraklı olmak gerek. Temizlik tek taştan değil, içerisinden de yapıla. Plitka yuvala, çöplük cıyıştırıla. Bu kompleks реабилитация olungan Kırım halklarının gayrıdan teklenuf timsalı olacaktır. Мы знаем, что объект идет... Biz bilemiz, obyektning quruculuğu yekunlangan yata. Mında 18 Mayısqa bağışlangan tedbirler keçirilecek. Onun için bu yerde talaqqa keçirilmesi aqta karar alıngan edi. Talaqaga studentler ve butun yarımadadan toplangan istekli ve faaller keldi. Kichkinler aktif şekilde büyüklerge yardım eteler. Ahaylar tırnavuçlarla topraqni doğrulaylar. Böyle şekilde talaqanın birinci günü keçi. Мы с друзьями приехали. Biz dostlarımızla memorial kompleksini bir tertipke getirmek için keldik. Şimdi meydançıkni sipiremiz. Son onu yuvacağımız. İleride bu yerlerge çiçek ve diğer dekoratif ösümliklerini saçmağa planlaştırıla. 18 Mayısqa maksimal şekilde hazırlanmak gerekmiz. Bugün ise talaqanın ikinci günü. Bulutlu hava, yel ve yağmurga bakmadan Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitet ve Kolejinin studentleri temizlik okulunda öz işlerini devam eteler. Aksiya 40'a yakın student iştirak etti. Onların arasında ikinci kurs studenti Evgeniya Saranchukova var. O indi plitkanın yarısını sıpırdı. Onun tozdan temizley. Eğer herkes pervasız kalsa bu işini kimse yapmayacak. Her şey unutulacak ama buna yol koymak gerek. Çünkü bu hatıra. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinin studentleri böyle talaklarda çok iştirak eteler. Ребята изъявили желание помочь. Balalar mında yardım etmege, işlerini yekunlemege istediler. Bizim esas vazifemiz ise kompleksni tertipke getirmekte, azçık olsa öz hissemizni qo'shmaktır. Böyle aksiyalar tek geçmişini saklap kalmakta değildi. Gelecek akta kaygıruf ve gençlerini vatanperver ve vatanga sevgi duygularında terbiyelevde de yardım etedir. Söyren'deki memorial kompleksin açılığı yarın 18 Mayıs Kırım halklarının sürgünlük kurbanlarını anma gününde planlaştırıla. Lila İslamova, Dmitriy Nizavoy, Sabina Deniyeva ve Aziz Nimetulayev millet için Bakçasaray rayonu. Kırım Tatar Muzeyinde 18 Mayısqa bağışlanған sergi açıldı. Mında sürgünlük mevzusunda resim ve fotolar taqdim etilgen. Böyle resamlarının eserleri o vaqtda olup geçken facianı aks etti. Sergi bir ay çalışacak. Bu resimler her bir ressam özcesine gördü bu facianı. Deyik Sethalil Osmanov, Yaya Timirkayaev bu ressamlarımız Kırım'da doğup o'sgan ve anda bir mektep ko'rgan ressamlardır. İrfan Nafiyev ve İsmet Shehzade endi bu şeylerini böyle bir hikayelerden eshitib, o'zlarincesine o'z duygularını o'z şeklinde
тесавур еттілер. Экспозицияда кечкен асырның 60-70 сенелеріне айт фотоларда тақдим етілген. Оларда қырымлы фоторесам Октябрь Федотов қырым татарларының бош ве еққыла ятқан евлеріні чықарған. Бұл күнде өз ана ватанларından халқымыз Қырымда yaşagan herkes surgun etildi ve uzak yerlerde açlıktan, hastalıklardan, türlü musibetlerden halkımızın yarısı kadar insanı yok oldu ketті. Buna göre de her daim bu facialı günlerini biz hatırlamak gerekmiz ve gelecekte öyle olmaması için tırışmak gerekmiz. Қырымда вақытында Невел Рейберу фишчеракчыларының қайт етілігі екінленді. Жедвел бойынша епсі олып 32 мандатны бөліклер бойынша есе 40 намзет көстірілген ен балабан рақыплы кезлев бөлігінде мұнда бір ерге 18 адам ярыша. Ахмеджетте 13 керечте есе 9 адам, енді олар сайлав программаларыны тақдим етмек кереклер. Эңесасы сайлавчылар бегенмек керек. Олар башта өзлеріні адам оларақ бегендірмек кереклер. Соң есе программалары бойынша. Кезлевде яш сержелерінің Девлет театрында Евпаторийский десант адлы весихалы спектаклінің премьерасы кечті. Саналаштырманың эсасында архив весихалары тура, олардың сырасында фотолар ве жен кешіракчелерінің икеелері бар. Тавсилатлар Лиля Ислямовның левқасында. Çok uzun кезлевлилер bu akşamға planlarını енді seçtiler. Seyirciler Евпаторийский десант adlı vesikalı spektaklinin birinci keresi bakacaklar. Bu mevzu bütün кезлевлер için pek kederli ve mühim. Biz hepimiz şehrimizin korçalayıcıları akta bilemiz ama men onu terence öğrenmege isteyim. Sanalıştırma 1942 senenin 5 yanvarında olup vakiyalarga daldıra. Darina Şarpila spektaklde baş rollerden biri, yani ana vatan rolünü oynay. Mında cenk vaqtında Akayı oğlu kardeşinin cebeden kaytacağını beklegen kadının duygularını aksettirdik. Sanalıştırmanın asasında pek çok foto, vesika ve sakinlerinin hikayeleri oldu. Нас атакуют коммунисты, вооруженные топорами и винтовками. 1942 senenin 5 yanvar kunu Keslavde taktik deniz desantı engen edi. Bir sutkadan olarının keçirgen operatsiyaları mağlubiyetke uğradı. 700 askerden aman kimse sağ kalmadı. Artistler sanalıştırmağa yarım yıl evvelsi başlagan ediler. Men Akyarga etip bargan 4 distancılardan birini oynayım. Olardan çokusu öldürülgen edi. Mence bu acayip adamlar edi. Şimdi böyle insanlar kalmayata. Spektaklinin esas kısmı bu artistler tarafından alıngan interview. Olar öz suallerini bu desantçılarının söylerine bergenler. Keslavning adi sakinleri anlatgan mevzular pek duygusal. Olar kimseni pervasız kaldırmay. Biz bu sanalaştırmada birkaç janr işlettik. Bu hem vesikalı hem plastik teatr. 19. senesi men bunu nasıl yapmak gerek olganını anladım ve o vakittan beri yavaş çalışam. Sanalıştırma 2,5 saat devam etti. Onu 13. iyunga kadar bakmağa mümkün. Liliya Islamova, Akim Bekirov, Millet için Keslev şehri. Piyade ve Jayav keçiti Ahmedjete böyle Serleva altında devlet avtomobil teftişi xadimleri tarafından reyd geçirildi. Olar yolunu yanlış yerde keçken adamlarını toxtatıp, kaydelerini anlattılar. Bu işte ne kadar ekipaj çalışkanını ve kanun bozucularga nasıl ceza olacağını Sivile Memetova bile. Tenbiyelegen Sızgırov ve yol patrol hizmetinin maşinası Ahmedjete devlet avtomobil teftişi Piyade ve Jayav keçiti adlı profilaktik tedbirler keçiri. Olarның esas maqsады piyadeler iştirak etken qazalar sayısını azlaştırmaktır. Merkezi bazar. Aynı bu yerde esli başlı adamlar çoxusu vaqt yolunu gelişmegen yerde keçeler. Esas sebepleri sağlık yerinde olmağanı için yer astı keçitine tışıp olamağanlarıdır. Devlet avtomobil teftişinin xadimleri kanun bozucularını qaydetip, toxtalar ve maxsus trolleybusga keçmege rica eteler. Анда memori vesikalar tezili. Ondan sonra ise yol kaidelerini bozganlarga bağışlangan video gösterili. Eң esası, epsi aydavcılar sizni ko'rib, mashinalarni to'xtatib, sizni kechirgenlerinde emin olmangiz kerak. Ve er vaqt siz ballarga nimene olganınızını hatırlamak gereksiz.
Профилактик тедбирлерде 18 экипаж ве 36 хадим иштирак эте. Тедбирimizni piyadelerni eng çok машина qaqqan yerlerde keçiremiz. Memuriyet cezasına uğragan herkes 500 ruble jüreme ötülejek. Эң чоң каза себеплери айдавчылар пиядалерни кечирмегени ве yolunu ясакалган yerinden кечкелеринен оладыр. Bir yerde piyade yolunu çapıp keçeydi ve ölümden onu tek benim tez reaksiyam kurtardı. Hatta özümüzde Kurçu astanovkasında keçit 10 metr uzaklıkta yerleşi. Men erinmeyip, ona kadar kaytam ve yolunu o yerden geçeyim. Çünkü çapıp geçmek tehlikeli. Yolunu vakit gerek yerde geçeyim, svetofor boyunca, yeşil tüs yanganda. Yolunu tek yakında geçit ya da yol astı geçiti olmaganda çapıp geçeyim. Bir kun içinde keçirilgen reyt neticesinde teftiş tezareti piyadeler arasında 100'den ziyade aydavcılar arasında ise elinden çok kanun bozucu kaydetti. Episi olup Kırım'da yılının başından beri 120 adam kaqqan yol kazası yüz berdi. Olarının neticesinde 22 adam vefat etti, 104'ü yaralandı. Akimya Sedametova, Seviliya Memetova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Едікқойы районында Золото Грифона 2021 adlı rally өткерілді. Мұнда iştirakçiler 200 kilometrlik yolsuzluqna keçtiler. Olarına ne çamur, ne kum, ne de taşlı maniyalar toxtattı. Tafsilatlar Sabina Deniyevada. 1, 2, 3. Кетік. Максималь тезлешув айланув ве 4 санеде 100 километрлік сүрятны алмақ. Машиналарның куветі 400 ат күчіне еті. Олар атта кум içinden қолайлық енкечелер. Бұ Қырым Жұмхуриетінің Золото Грифона 2021 адлы раллисінің чемпионаты. Бу машина заводтан кошулар үчүн ясалып чыгарылган. О бир вакыт стандарт олмаган, бутун пластиктен ясалган. Оны френклер уйдурганлар. Бір вақытлары спортчылар бұл машина үстінде Африка сахраларында кезгенлер. Шымды ise о аман-аман 1 саты 200 километр сүрятмен Қырымның топрақ ве ташлы yollarından кече. Арсен Демиржинің арабасында 500 ат куветі бар. Ахметжетлі қошуcu раллилерді енді 10 yıldan берлі иштирак етіп келмекті. О боле ярышларында дефаларca галибе қазанды. Раллинын бір басамағы қушуcılar үшін бұйық қаршылықтыр. Олар дүнияның бір yerinde yarışmaları мүмкін. Спортчылар машиналарından епісі күчлеріні чықаралар. Бүгінгі ярышта 107 номералы yük машинасы өзіне диққат чеке. Чүнки о раллидеки екене yük машинасы. Штурман тақымы раллиде бірінші кересі иштирак еті. ГАЗ-66 машинасы 1978 сенесі чыгарылган еді. Мында айры бір спорт азырлығы yok. Муаффақиятке умут етеміз. Ве элбетте штурманның усталығына. Азырлығымыз тек техники oldu. Elbette, koşucu ve штурманларның esas vazifesi koşu basamağını tezce geçmektir. Sonki keresi Zolото Грифона yarışı 7 yıl evvelsi ötkürülgen edi. Bizim машинамыз стандарт, тек bir şeyi farklana. Biz onun üstünde 10 yıl devamında çalıştık. Bu pilot ve mına bu yapıştırılgan kağıtlar. Olar kuzovni tutalar. Amma ciddi aytsak, yarış için en esası köpçektir. Olarını qavi soylarını seçmek gerek. Çünkü taşlı yerlerden geçkende teşilmesi mümkün. Sportif marşrut sır tutula. Koşucular o akta tek bir gün evvelsi bileler. Çempionatta tek profesyonallar degildi, avisliler de iştirak etti. Episi olup 12 sportçı. Sport klası vaqtınca, reyd klası bu aveskarlar. Olar vaqt norması boyunca keleler. Yol kaidelerine uyalar. Чемпионат 3 басымақтан ибарет. Невбеттікелері Ақмесжит ве Едіқойы районларында кечежек. Ғалиплер анда сайланажақ. Сабина Дениева, Максим Голубев, Millet үшін Едіқойы районы. Ақмесжитнің Айванат бақшасында яна сакенлер пейда олды. Бұл екі Африка арсланчығы ертіжілар өзлеріне яқшы дуялар ве инсанларға алышалар. Кешеклерінен Акимия Сейдаметова танышты. Симба меркези вольерде енді өз еріні алды ве зейретшілерінден таныш ола. Сізде Айванат бақшасына келіп, бұл ажайып Африка ертіжісіні сейір ете білесіз. Белла ве Симба яшаджақ, балабан вольер мақсус арсланлар үшін ясалған. Мұндаки шарайетлер табиат аланындаки мұйытке пек яқын. Оның үшін бұл ерде арсланчықлар өзлеріні пек яқшы дуялар. Яқшы вақшилеріні ет, балық, ирімчік ве еміртанен бақалар. Адетінже балық яғыда берелер. Айванат бақшасының хадимлері айванларны адамларға алыштылар.
Белла біраз агрессив, чөнки о адамлардан узак яшады ве оларны ичде көрмеді. Симба ise элге алышкан. Вольер балабан, олар мында мышычыклар кебе секери чапкалайлар. Шымды Белла карантенде, айры вольерде булына. Оны Симба отырған ерге коймақтан евел тибиет незаретінден кечережеклер. Біз айванларны башка ерден карантинімізде ветеринар талпларына кори карантинде tutmak керекміз. О 30 күн девам ете. Тережілер яш арсланчықларны енді майсының сонында келіп сейер ете білежеклер. Лилия Ислямова, Акимия Сейдаметова, Миллет үшін. Качырманас ақшам сат 8-де Қырымның ең мұйым интервьюсы Қырым башы Сергей Аксенов Милет телеканалы Ве Ватан Седасы радиосының эфирінде шымдыки даққаға бұл қаберлерінің епседі келечек кейнімізні қачырманас.